free so. And no, so what and spiritual. The spirit in their being, the power of their brotherhood, Echo Obini was say, I need this soul. Want to make us one for man. As I saw the man and once by and once. And you saw no moose or moyaka, and you saw no moose or moko. Mamma and spiritual realm and you miss see. And spiritual realm and near my day air coso. It is a big across who got FM station. Now, I say, Mamma Denise here, Nasa Mamma Emmanuel, Yanana Baba. Oh, because don't say that because you know a quiet in your beman first will win him. Na mama min kan semba akwankyira mo brotherhood ena kuma wudufuo mama min kan semba akọ bi nkyere mo ha wonya me kasa mafo me kasa kwasiampani te se kwaku manu wachimifo kwasiampani ananta ne neki kabom te se ankore kwaku manu ba begyina ha ka kyem se me mabodam yes mabodam me jabodam sem ne yeden atum esanse ye nananom tete pen so no edifo no mo onam no mo hye kora no mo ba no mo dress te se abodamfo. And then na wonyame ama changes abe ya brabo so ne yetimi sha atade first ne di nwura na kyekere ye ho ne yeti kuro bi emantua ye bebe kuro mu na ye one day eno nti na bi mu hu me party biase mu hu ma agro biase se me mekọ party biase kora me kontam me mafiri ho so otimase eno nti ye hu so wonyame kasa mafo aye den aba esanse me follow me na mama me say ya the power on me no wonyame be koso me na aye den atena me mu eno nti no de me pesa me kan nyina ne se kwaku menu jimi fuoi kwase ampani ne wo so akwa dwobie ye no nti wo be ye ho se wunnim de ye koso wa brabom ma men kan sem ba akwankyere mo momfa ntoma no se maboda me modam wonyame fa me mu akasa benedinya konkrofo eye innocent but mama men kan sem ba akwankyere mo kuma wudufo mo pa mo nkosie benenya akon mo pa mo nkonkosie no abusuafo ni besie no esanse brotherhood na mo wo so no the brotherhood no in future no munyina mo nkyere bo mo be kwate se de benenya akon ye den ekono mo be ye sacrifice betru baby obi ade ne ma be hye dem obi a be pe bodyguard ama ne ma enti afi mu ankasa mo be kyeche mo hwewa ene mo kwate na amemene na afi mo akwate se de benenya akon ye den ekono edru baby onu adofo benenya akon ye obi oye chinejefo na wonim so odi obi ni machi no na ka obi ni betima ye niam bia ma no hwe omo nim that story no omo be hunu se edru baby no benenya akon ye den eko obi nim ho obi nim ka se wonim benenya akon no oboa edru baby ni benenya akon ayo friend bishop nyakon ye friend bishop benenya akon wotimi koya de ne sa ekoma obi nim Satan the evil man etimi de ne nsa atu benenya akon eso se wo bompa ya ma no wotimi de eniema honhone edi mabanyanya akon se je nanom guna ema benenya akon ye den eje noman oni adofo amika se mba akon kiro obi nim it's better to change your mind. And yes, and spiritual men who say more fight it. Say Papa can de Japan yam na mo nenam ho sa. But say Papa can de Japan crackers one fan no crane nkonko si no betie ne mpanimfo bi. Na waka na no atomu a trust onyame a. Odo onyame ka samafo ye adwuma ahweye mirimo. Onyame bema mo wie ya ye basa. Hwe obinim emmoja ye wonsa ho ne ye too much. Esanse start ni nyina aba won nchen a na omo Yeni abe makofi bi eba wo nchen obeka ofoli aponsa asam kire wo ebeka pena ofoli aponsa de ni komu ntime moa na ja ne mane nkoi o mma menye bibi mawo yete ye ni ye lusu de ben kofi bi yeni abe me ya wo ye kristi obaba kristi mu nyina anwom ma wo mu yi George Forrest nyame nkonko thank you George Forrest Satan no wadu Ebenezer achi Ebenezer bapa ni de be George Forrest. But just one day, pet, obinim, utro, owuo, ene ma de be, George Forrest. Wuni Ebenezer be ya bako. Emina na mo hwehwe bibi. Ene George Forrest, obinim, ukro ya George Forrest ekowuo, ekraw. Ukro ya Daddy Lumba Junior ekowuo, ekraw. Na me pese me bisa so obinim, enkosi da ben, ena be me yelusu ye stars. Sese ehuni na eyacha de ka. Nese wai aba wo honom wo so wafiri ho wokosom nyame a anka wo de ne kra se ne kra da so hye wo ha enti no eba ye ebebisa wo na na wo bo na return also wo wu ye no dirimika watchini so but ebe wura wo dem honom na amu watam kukru na be chamte gu no so na nyame nkonkru dim ye de epie wo no se gane ma ne nko esanse wasere bo ne fa chehwe wa bo sam sempa ye ni bi
eno nti no ka se me hia kuma wudufo bia wo me nchen enya pictures ananka mo betwitwa no enya doye bia ananka mo be ya ma no because wo hu se wo di mo chiama asem atso no tamo benanya ko hunu se ena obi na de na kwaye sacrifice e wo obofo ho no satan no na ne nkwa afiri ne nsa wie yenua be ma belenja ko na ne nkwa afiri ne nsa wie time onyame de ma no wo de ma ne time say he was come out no be dia dance ya kire nipa but no obe krayen ba benanya ko de honhom no ye dey okọ se kuma wudufo mo kama no to mu a me meka ma no atum na samoye mo adwo se eyabusua no na ekum benanya ko de a ense be pie wa ha sei no esanse me ni mo na ti honhom ho eti every secret me ba beka every secret and na me bisa wa yo say who grade interview grade interview grade interview grade interview grade interview why you see where is your son or where is your baby why you see wo ba ni why se bemo so ba o se no ye bemo se no ye oba o why you see why you see wo ba no why changes of souls se wo ba kwa de akora ne nko because wo betimi awo bebre why you see don't deny yourself. Let the truth to come out. Na mo nyina moye mo ho se mo de moye gitegan sa na moye mo se Ghana maye nka masem na mo ma me ka asem ba ko nkire mo ye mrantie ne ye maba wa na mo de mo ye sacrifice no wonyame aguso ehwe mo ye mrantie ne ye mere wafo na mo de mo ye sacrifice no wonyame de nani ehwe mo na me nua be mo obofo is now to change your mind. It's not to pretend. It's not to change your mind. Change what you send when you me home na ho aden about so mirika so. E sense papa Kennedy Japan. Wani we nya ye no. Wani obi ni manya no. Wo diri me ka do ho akobode e ben. Gift o se kunu. Say ya papa Kennedy Japan emeka wasem. Ne so nyame so wonam papa Kennedy Japan so be expose wo obofo. Nothing can change. E sense emoja na ekegu no is too much. Say nya